nararwaye ngira amezi 3 ndyamye ku gitanda ngo bucenja kuri YouTube ndeba ubuhamya bwe ndavuga ngo nimba umwana w'umusore w'umunyamurenge utinyuka akavuga ubuhamya bw'agasasa Imana ishi data ndagukunda amen mbwira Imana umunsi mpaguruka navuye wacu tariki 2 ndabibwira ngo Mana ngiye mu Rwanda ariko numfashe kazabona uyu mwana nukuri nzagushira ngo habe kumanywa twari twicaye mu nzu n'abana ndabwira nti suku timwobaza inshuti zanyu aho dushobora gutaramira nimba uyu muhungu ari hano kugeraho nabajije hatuye barambwira ngo atuye Imbarara ndavuga ngo nukuri kicumweru nari mfite gahunda yo kuzaje Imbarara namavuga ngo mubo nzasura nzinjira muwe amen none ndamubonye n'umugore n'abana data naguha ariko wumve ko umutima wanje ugukunda kandi Imana yo mu ijuru yakugiriye neza iyakubakiye ikaguhindurira amateka uhumure amen yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose Mana we nari mfite yanyomoje ai amavuta y'igiciro cyinshi ai yavutse inguma zose nari mfite we naje ndi mubo yanyuseho babaye agirira benurukundo so idutura imiba tuzanezerwa yewe wa musozi muremure we ubona wakora iki imbere ya Zerubabeluza tuzamura ibiganza haleluya sema he ababiba barira tuzabona umusaruro wazo bidutura imiba tuzanezerwa tubonye izo twabize Abisirayeli bavimunyage Uwiteka bashuye bari bavuye i Babuloni bose bameze nk'abarota ico gihe mu kanwa kabo hari huzuyemo ibitwenge ico gihe indimi zabo zari zuzuyemo haleluya haleluya sema ha Bwana sifiwe sana ariko umukungani sana noneho tuzi ibyo nakoze ukunguha indirimbo ya mbere irashize yawe agiye kuririmba ya kabiri titwamutumiye se uyu twamutumiye ari kuri afishe n'umustar Bwana sifiwe haleluya njewe igitaramo nohusha ibindi bintu gutya ariko igitaramo sinza mpusha ngo mve muri rinyi iyo nahushije izana nkingura ngataha ariko sinza mpusha igitaramo indirimbo ya kabiri tuzamura ibiganza biheke Imana ni nziza koraho twumve bamwe murabo banyamahirwe babacibihanga abandi barondwa amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi we aho hera nifuza kuzagerayo aribana nabera indirimbo zo tuzamura ibiganza haleluya haleluya mu gitabo c'ubwami handitsemo amazina Abeli na Henoki Aburahamu na handitse n'abahanuzi birwa 12
nabahowe rya zina naje wanyanditse Yesu Yesu mwana w'Imana naje wanyanditse abamukunda twese abamukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa duse nawe tuzamura ibiganza we haleluya haleluya nimukomere kabeba amashi yemwe mukomere kabeba amashi chichi ngwino hano ahantu tugeze nimureke abantu naje ndi mubo yanyuseho babaye angirira ambe n'urukundo aranyomora arangizayo ishuri imyenda naje yose we naje ndi mubo yanyuseho babaye angirira n'urukundo aranyomora arangizayo ishuri imyenda naje yose we yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose mana we nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yavutse inguma zose nari mfite we naje ndi mubo yanyuseho babaye agirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza yishurira yaje yose we naje ndi mubo yanyuseho babaye agirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza yishuri imyenda yaje yose waramamaye nami baba isi yose kuramye urakwiye waramamaye mwami wawe isi yose sikuramye urakwiye uruwe ragitare reka twese tugushime wara mama wami isi yose ikuramye yo urakwiye nuko ngiyamagara imbabazi ziwe naragira icyo mvuga ziramo zitibwira usange mutima undashane ndakubabarire mbagikomanga izobazize ziramobera mbagikomanga sanganirwa izobazize ziramobera nakiriye umugore wanje nahaguruke ndiyo madame n'umubebe twazanye kandi ijambo ryawe rikiza tugiye mu gisirimba ituro rirarangiye bwana sifiwe Aimable ari he Aimable ja kumukunga hanyuma iki giseke ngiye gushira hano
mureke mbabwire mwese muri ko muvuga ngo ituro rya Cicinti rivuyeho tugiye gukurikiza ituro rya Aimable cyane. Noneho Aimable nawe nimero yiwe murayizi. Mbwire nimero yawe ma. Nimero yawe ni kangahe papa? 078 nimurebe neza. 71 76 458. Noneho iki giseke kirazana iruhande rwa Aimable muzaza mugishira mu ituro. Sibyo ema? Hanyuma dukubita umukunga nawe Aimable aza kubita umukunga neza twanezera. Yes. Tumubibemo. Mukingo wa muryango dusigaranye iminota mikeya y'umukunga. Ndashimira abantu bose badutaramiye kapo ya Cicinti. Ndashimira Richard. Karame. Bazamwita ngo ni Kabebe. Ndi hano ariko iryo zina ryarashize. duheze Imana itubahiro. Dore. Semeni amina. Amen. Hallelujah. 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 Igira hano tata. Munyihanganire kumwita umwana. Nukurarangana n'abanje. Ndanezerewe kumubona. Imana ishimwe. Data ndagukunda kandi sinari muzi. Uretse kumukurikirana kuri YouTube. Ndagukunda data. Ndanezerewe. Numvishe ko nezerwa kandi uyu munezero nzawumara n'indi myaka nari maze ndatarama. Iyo. Imana ishimwe. Amen. Uyu mwana mureke muvugeho gato. Impamvu namukunze. Nararwaye ngira amezi 3 ndyamye ku gitanda. Ngo buce nja kuri YouTube. Ndeba ubuhamya bwe. Ndavuga ngo nimba umwana w'umusore w'umunyamurenge utinyuka akavuga ubuhamya bw'agasasa. Imana ishimwe. Data ndagukunda. Amen. Mbwira Imana umunsi mpaguruka navuye wacu tariki 2. Ndabibwira ngo Mana ngiye mu Rwanda ariko numfashe kazabona uyu mwana nukuri nzagushima. Ngo habe kumanywa twari twicaye mu nzu n'abana. Ndabwira nti suku timwabaza inshuti zanyu aho dushobora gutaramira nimba uyu muhungu ari hano. Kugeraho nabajije hatuye barambwira ngo atuye Imbarara. Ndavuga ngo nukuri iki cyumweru nari mfite gahunda yo kuzaja Mbarara. Namavuga ngo mubo nzasura zinjira muwe. Amen. None ndamubonye n'umugore n'abana. Data. Nagukwa. Ariko wumve ko umutima wanje ugukunda. Kandi Imana yo mu ijuru yakugiriye neza. Iyakubakiye ikaguhindurira amateka. Uhumure. Amen. Nimukomere Imana amashimwe. Ibi ni ibimenyetso by'igitaramo. Bwana sifiwe. Bibiri zivuga ngo kandi ibi nibyo bimenyetso bizagendana n'abagira gute n'abizera. Bwana sifiwe. Igitaramo kiza kigera mu nguni zose. Kigakora kuri buri muntu wese. Bwana sifiwe. Tugiye gukubita umukungu utavangiye utari mu dukorasi n'ibindi maze duhudumiye. Bwana sifiwe. Ahimidiwe sana. Kandi muheze Aimable tu. Ninge naranka bona mutari ko muhituru ndagize imyigisirimu tukirangiza.